Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi November ni ruk ania thlir tu le ngai thatu jongjong te chibai kan buk theu chau ane international politics le khovel ramthrang ranga military conflict te kan thlir nam viawa mase tuntrum chu kan hoilam hadang deuh hlek dona India politics lampang tuntruma chuan kan thlir dona Bihar election boruak so sang tak awma Dampa biala party than khatetana by election poimo tak mai kan ma chon don bok ane amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole India state lian tak ta jingami masa India rama state dratheiber ta jinga hanchir thin Bihar state ta boruak sang tak noya state assembly election ane tan meka Bihar state assembly election hi face nia kalpui turania Tichuan voin November ni ruk hi phase 1 polling date vote thak ni masajok ania phase 2 polling date hi November ni som pakhat ania heti role hian Mizoram state Mamit district Dampa biala by election nei anidona election commission of India hian Bihar nen hian thilro mandan inang deuh hlek kanaya Bihar state ta voin November ni ruka hian vote thak phase khat na chu tran anidona heti role hian Mamit district lampanga Dampa biala po by election kan nei tura postal vote nei tranania November ni ruk voina tang hian kum upalam le chan trang awanga polling booth ta vote thak thailo tur ta tan in lama vote thak tran tir ani mek bok ane Dampa constituency by election om tur hi hanthir thok thokila thakhat kalta khan Rainbow Mizo Channel chuan candidate tur te puan fel ani main Dampa bial by election lawm tura hian eng party candidate nge chak turai rin tin zona siamin mipui ngai dan kan la khoma khata khan mi sing khat velin ngai dan an tho khoma Indian National Congress chuan za pakwa han mua Mizo National Front MNF fin za somthum pathum han mua Zoram People Movement ZPM chuan za somngale panga han mua Bharatiya Janata Party BJP chuan za pathum hanlo muto boka mase mi pui ngai dan lak khom na hi harai deuh hlek towa candidate pon kim mani nule tunang din huna hian hei hi nasataka in thak thlengin adanglam theini tiro chu kanan soital du ane kan khre thawangin Dampa biala by election buat sai ani na chan hi Dampa constituency wangtu MNF lawmaker lalrin tluanga sailo MLA chuan July thak khan wandoi thak taka min boral santa ka wangin by election hi lo thailoin nei angai ta election commission of India chuan Bihar state assembly election vote thak ni nunhung jok phase 2 tranhun tur November ni som pakhat chu Dampa bial by election a po hian vote thak hun turatan aruam man ane tichuan Dampa bial by election a vote la te November ni som palia hian chiar tur ani don bok ane Dampa biala by election hi Mizo mi pui ten kan ngai ven hlea US politics kanron soifo trina US a hian midterm election anei trina administration dinglai tram laklo kumchan vea he election hi nei trina nia midterm election hi sarkar dinglai fiana antifo trina chutiang deu chuan Mizo mi pui te kan fina mi pui tamjok ten politics tuinu phut mai ruichil kansim nu tangin by election hi sarkar dinglai fianang dewa kan ngai tran ane heiwang hian election lom le turatan Dampa bial by election hi sarkar dinglai fianang tluk dewa mitam tak ten an ngai awangin reality show lian tak mai Mizo idolai ma poa Dampa bial by election hi Mizo mi pui ten kan ngai ven chan po ani in halang bok ane tichon Dampa bial by election a hian MLF seat pakhat in chuin party rang panga tangin candidate siamania Sarkar dinglai Zoram People's Movement ZPM atangin Mizo zai thiam lar tak vanlal sailowa candidate ania Ruralai party candidate ani wangle Dampa bial mi le sa ani wangin ZPM chuan ama beisaina sang tak anaya heti lai hian Mizo National Front MNF atangin an party a senior vice president Dr. Alal Thanglian chu candidate tan 100 ve boka a politics jin konga tonhriat nga tak mai hania party khruai tu poimo tak ani baka health minister ni na lochel to tu ani boka Ruralai party tanga han candidate vanal sailawa hi politics sa tonhriat lanai vaklo ania
ให้วางเฮียน Mizo National Front จวนดรอาลัลทังเลียนจุงอาเฮียนรินนะอันหัดเลียนเล่บกนีนอาลังฮานีแห่งกันได้ปัญหาแต่ฮีมีปุยไงดานลักนักช่างจังฮัลันดานจวนอินเบนัสเบอร์ตูเลอินไนเบอร์ตูรังไงอันเนียเฮติเมกไลเฮียน Indian National Congress Party จังอิน Transport Minister นี่นะเล่าจัลตัวตูจอห์นโรดลวงเลียนนะกันได้ตานรวดอันเนีย Rainbow Mizo Channel จวนมีปุยไงดานลักคมนักช่างวิดีโอเตจังอุลุกตะกะกันเล่าจิรเจนาจังจวนจอห์นโรดลวงเลียนฮีดัมปะเบียลบายเอเล็กชันเฮียนอักกี้ป่วยหมดตักกี้โรลเพลย์ตูรันดอนินเชียตา Assembly Election หุ่นไลเวลา Congress Party เต็นเล่มาฮาร์ชัดนะฮันโตชาวไลคานอันปาร์ตี้มีเลสาเฮงเมจัดเต็น MNF ไฟจวน ZPM จูเอ็นชินอันดัววางินอันวอดนัวลาที่จวนตุนตรุมาบายเอเล็กชันเฮียนจอห์นโรดลวงเลียนเฮียนอันปาร์ตี้มีเลสาตั้มตัก local เป็นโตเตหุยคอมินหิมตะกะกัวคอมเลไทยจินปออันในทรันเฮมเวียวตัวอินอาเชียดบกาให้ตักขีโรเรลไลปาร์ตี้ Zoram People's Movement ZPM ตันจวน disadvantage สันนิไทยนลายหอมเวบกวานีที่จวนจอห์นโรดลวงเลียนะ former transport minister ฮีอากีป่วยหมดตะกันนิไทยนิตีกันหันสวยนัชันจู Indian National Congress Party ยาอันเมมเบอร์เตทัดตักเล่เงตตะกะหากวงกัวคอมไทยฮันนิจวน Assembly Election กันในตากะ ZPM vote ตูอันมีเลสาตั้มตักเตอันนุกิรดอนตีนาฮันยาจู่เอฟตูปาร์ตี้ Mizo National Front ตังะ candidate ดรอาลัลทังเลียนตันเฮียนจันสทักอันนิไทยบกอันเนมิโซรัมมีปุยสุขเล็กเล่ดัมปะเบียลบายเอเล็กชันจุงจางะมีปุยไงดันลักคมนะวิดีโอครั้งจังฮัลันดันจวนสรการนัชลเมกตูปาร์ตี้จังะ candidate นี่เฮียนบุกติริดวักโดนเหล่านี้นาลังะเฮติรัวเฮียน Zoram People's Movement ZPM candidate วันลัลไซลาวะฮีดัมปะเบียลมีเลสาอันนี้ไม่บักกะ voter ตำนักมุนจังะไซเลียนอันนี้วางินให้เฮียนอาบุกติริดเวียวินฮารินุมา candidate ปฐุมกันรอนไซลันเตฮีอันปาร์ตี้จังะทุชวกจงอาจวนบรัวทัตักในเล่จักเล่ตูราอันนี้ง่ายเท่าว่าเฮติรัวเฮียนมีปุยสุขเล็กครั้งจังะฮัลันดันจวนวันลัลไซลาวะ ZPM candidate เล่ดรอาลัลทังเลียนะ MNF candidate เตฮีอินเบนัสเบอร์ตูเล่อินไนเบอร์ตูรังไงอันนี้เฮติยังอันนี้เมกลายเฮียนบารัตียจันตาปาร์ตี้ BJP จังอินหุ่นไรวักเหล่ากัลตาอันปาร์ตี้รอนจอมทาร์ตู politician ลาร์ตักลัลมิงทังอัจจู candidate ตานหันรอนรวดเวเลียให้ตักฮีมาช่วยตูเล่อินไนตะกอมตูระหันไงปันฮี ZPM candidate วันลัลไซลาวะเล่ MNF candidate ดรอาลัลทังเลียนเตตานเฮียน disadvantage สันนิเวทให้บกาPress Trust of India in report an pek dan chuan BJP candidate lalming thanga hi dampa bial mi le sa ani wangin by election a hian dampa mi pui voter engemazat chu a hui ngei turangai ania hei wang hian Mizo National Front le Zoram People's Movement ta hian an tur ve ve thayani hanti ti chuan Mizoram People's Conference MPC tangin candidate tan ke zaming thanga ruat ani ta bokaตุนดินมุนเทงะพาร์ตี้ทอมเลียนเบอร์ปันฮี ZPM และ MNF พาร์ตี้จังะ candidate เต็นวอดล้มเลียนตะกะหันหูไทยตุรจูพาร์ตี้ปฐุมดังจังะ candidate จอห์นโรดลวงเลียนเตลัลมิงทังะเลเกจมิงทังะเตเฮียนจุงวอดล้มเลียนตะกะกัลตุรจูอันเทรนดาร์ดอนตา Assembly Election คัน Indian National Congress ฮีอันจันอาทราลเวียวามาเสดัมปะเบียล by election เฮียนตุนังดินมุนะอินหลังกายเลตูเฮียนทิลฮาร์สตักกันิรัวลินนัสตักินมันส่วนชาวเมกาเฮติรัวเฮียนเฮเบียลวงตูMLA จอมตักจุลัยนิสมนิเลปะขตาบาวรัลตาลารินทลวงอาศัยลาวค่ะ Opposition Party MNF มีเลสาอันยาจวนดรอาลัลทังเลียนะบุกปอฮีอาติริดพาวิวินฮาร์เรียดบกาเฮติรัวเฮียน ZPM candidate วันลัลไซลาวฮีโรเรลไลปาร์ตี้จังะ candidate เลดัมปะเบียลมีเลสาอันนี้นะเฮียนอาบุกอาติริดวิวบกอันนี้ที่จวนดัมปะเบียล by election คลียร์นะอัมฮอร์บกนาตันจวน Mizoram Legislative Assembly election กุมสังหิสมนิปฐุมาคาน ZPM party เฮียนอาเบียลมีเลสาดินตีระมาเซจักเหล่านะหันเหล่าในตัวขัดยังข้าตุนตุมาเฮียนอาเทงนนเลมายังเงโรเรลไลปาร์ตี้ฮันนี่ตัววางินบาวรัวกินทักเทงังติจูเหล่าทิรพดไม่ละตุนตุมา by election ฮี MNF ตานทิลปอยโมตักปักหัดนันยา Press Trust of India ปอย MNF ตานให้ฮี high stake กันอีตีนหันสวยเฮียละจูวังจวน MNF เฮียน senior leader หันรอนทอชัวกะอันไทยปะโตปินตรันหันโคเมกะอันหลอดลิงังตีจูโซนานิตา
Dampa seat hi an hlawani chuan member somliom na Mizoram State Assembly a hian member pakua chau anei to dona chu leader of opposition post anti MNF in opposition leader ani theina tura member an mamozat som chu anei tling to don lo ane hei hi Mizoram State Legislative Assembly a opposition leader ni tur chuan member som tal anei ngai turani ti hi require ani heti role hian Rural Party ZPM tan po challenge lian tak aum boka Press Trust of India le Outlook magazine ten report an pek dan chuan kumin kum toblama hian Lai Autonomous District Council LADC le Aizawl Municipal Corporation AMC te in thlan pui nei ani dona ti chuan tun tuma Dampa bial by election hi he in thlan pui lian tak pahni machon tura te fungpoi mo tak ani dona ni ante ti chuan tun din muna thom nei lian ber pahnia ngai thei Rural ZPM party le opposition leader nina chalmek tu MNF party tetan hian in thlan by election poimo tak ania Dampa bial by election hi boruak asang leni ti tilangchiang tu chu district election officer lalnun fela chong thu chuan model code of conduct MCC bo chiat na haumani ti complaint pathum kandong ani ati ole Bihar election lampang hi toite hanthir thuak kila voin November ni rukhi polling day vote thak ni ania hei hi phase 1 ania phase 2 polling day hi November ni som pakhat ani dona tuntruma Bihar election hi aboruak adang deuh hleka opposition party rang inzom khom India alliance te unactive flea heti rule hian Bihar a hian effective takin na anthok theilawang ti hi mitam tak rin dan ania heiwang hian opposition party te din mun saina tan hian opposition unity versus internal friction antia Congress le athurwal pui mankum lokan din thar India alliance chu active takin ancharenga heti role hian hetrang role pol chunga hian ngai dani nang lo tam tak awma chu chuan an tho hona ati chiani hati tichon Bihar election a hian India media rang ten an thirna le an zirchen na tanga halan dan chuan Bihar election a hian central rural lai BJP le an tho puiten theito pin tranlama sela Bihar election result siam thaitu tur thil pathum awmani hanti pakhatna chuan young voter santia thalai vote nei an tamber hun lai hania heiba ka hian voter thar avoi khatna ta na vote thak thei hi an tamber hun lai hani boka ti chuan nam hnuai hnung jok te vote engemoza tom boka heng thil pathum te hi kumu pato party ruichila atchil kantiang chiai khan vote tidang lam thai tu ani dona party ranga candidate ten thop tu mi pui nei sa hanai veka chuti rol chuan heng voter thar te thalai vote nei tele nam hnuai hnung vote te hi an hlomakal phuk thei hania Bihar state a hian khosak harsa tak le khosak din mun hnuai hnung jok om hi mitam tak anoma chung nam hnuai hnung jok ta chuan centrala eng sarkar po ding sela chung ta chuan an din mun hi an choi kan sak tak lawani ti hi mira theita awla hania chu Indian National Congress sin an kai hruai opposition trangrol pol te hian beina tan ber han mangta Bihar Chief Minister nina chalmek tu hi Nitish Kumar hania Nitish Kumar hi Janata Dal United JDU anti party ania atira chuan Bihar Chief Minister thatak angasoi ania masetun nuwa mingchena tam tak anai zuya Indian National Congress le anthurwal pui India alliance hian an beina chan ber chu Chief Minister Nitish Kumar hian in than masak khan Bihar state sarkar din pui tur hian Amma nasa taka halo soi selfo trin BJP le anthurwal pui National Democratic Alliance chu antho puita tichuan Bihar state ta thalai namulo tam tak anoma heiba ka hian nam hnuai hnung jok ten choi kan ani na tur policy tha engma aum lawani tin mi pui tam tak an lungoi lawa chu remchanga lain Congress le anthurwal pui party rang intel khom India Alliance chuan hunram chang taka an mangta ane centrala BJP le anthurol pui NDA sarkar chuan democracy tan hian thilhlom tak antia chutiang bok chuan Bihar sarkar hian mirathei te angai tha Chief Minister Nitish Kumar le athurol pui NDA te hian thunai na sang takin pein Bihar state chu handu dan tanin han kai hruaya mase chung kara chuan mi pui telungoi lo na lian tak ron chuak tur chu me mi na tan masona tak le masona tlon tling thlen thei ni silo mi pui telungoi na tur thil thren khat anti saka chu no pang muya chithum tang chau ania an purna tak ero chu a thlen lawani tin
India block lampang hian an beya Indian National Congress sa an hroi tu senior Shashi Tharoor chuan Bihar election naito taka India democracy tana hlom tak grave threat to Indian democracy ti lekhabu atlang zara chu BJP le an thurol pui NDA sarkar hnoya hian India chuan democracy tana thilhlom tak atoka India democracy chu dynastic politics anti lalte hun laya lalten ramchunga thunaina pumhlu manayang maya rorel na anga thak danglam antumani hati te chuan hei hian campaign na soilan a hlo hlea a thazonga soile a chhezonga soi hatam hle boka BJP le anthurol puida chuan hei hi thil dik anilawa India rampuma BJP chuan malam apan zela Nitish Kumar kai hroina hnuaya Bihar hian masona tam tak anayani hantia BJP le anthurol puida chu Nationalist Party te hania ram mangai na tanga he party hi lopiang ania chungka tam tak te mimal tam tak te din mun choi kana tur ruam manna thil tam tak kan siamani antibok mase opposition lampang India alliance lamchuan Bihara hian thiamna le theina nei te aphu ten choi moina andong lawa sarkar chuan adu sakjong te a choi kanga namhnoi hungjok le khosak harsajok te le tharai rol ten na an nei lawa in thandon naya sumle pai tam tak ron the choka mi puita ti lungoya vote tam tak mu hi an thil tum dan ania masor na tluan tling Bihar tan engma an siam lo hantia India alliance chuan meritocracy kan kalpui don ani hantia chumiom jiaber chu mi puijinga theina nei te thiamna bik talent nei tele an performance an na thole an thil ti danin azirapiangin loman pe kan nianga chungmi ten hena chungka dom kana tur le eizon na tur pek chu kan tum berani hanti tichuana tirlama kanron soilan ta kang khan in than vote thak chu voin hian tran anita hei hi polling day phase 1 ania assembly bial za somnile pakhata vote thak aninga tichuan phase 2 polling day hi November ni som pakhat ani dona heta hian assembly bial za somni banhia vote thak ani dona in baina tam takhi chu soivek sen ani lowa Bihar state a hian assembly bial zanhi somli le pathum awma heng seat zanhi le somli pathum te hi candidate sangni zaruk som parukin anin chu mek ane Bihar assembly election tur chungchanga hian opinion poll kanti mipui ngai dan lak khomna chini alom towa pakhat jok hi November 30 ra mipui ngai dan lak khomna JVC poll ania heta tanga halan dan chuan India Democratic Alliance NDA hian seat zanhi somli le pathuma seat za somli muin ne na changthai turangai ania seat za somni hi opposition party ten laturangai ani boka tichuan Bihara opposition party Mahagan Bandan chuan seat somkwa pathuma tanga seat za sompan hi thangin lathai turangai ani hantibok masain than hun an hai tiala mipui ngai dan po ain thak thangzel boka vote vai pin mipui ngai dan lak khom na han siama chuan BJP le anthurol pui NDA tele Mahagat Bandan anti tuna opposition party nimek te in thauna chu hazim talhe maya 1.6% vel chawin hanin thaw ani tichuan tun naya mipui ngai dan lak khom na thar berle anhung berni bok candidate jinga chief minister tan tungai du bertia mipui ngai dan lak khom na India alliance ten antho pui thai turangai opposition party Mahagat Bandanami Tejaswi Yadav chu za somthum panga velin andua marhuai tu animeka BJP le anthurol pui NDA tanga candidate Nitish Kumar chu mipui za somni pathum velin anthop bok ane India Today chuan Bihar Assembly Election 2025 hi Centrala Sarkar dinglai le Bihar State ta Sarkar dinglai NDA kai hroi chuan fiana anma chonna turani donani hanti Bihar Assembly constituency zanhi somli pathuma hian vote la jongjong chairhun tur hi November ni som pali hania election result pumpui po puanzui ngal ani don bok ane kan soita kang khan candidate tam tak kanoma party tranga candidate te hani boka alelam hian tu tenge anthurol pui thai dona eng tiangin ne na han chang thai don ti chu India media rang te po hian khriat thiam har takane hantia Bihar state a hian voter po antam hlea register voter hi electoral roll special intensive revision anai nuwa antlang zardanin voter vaibel sasari le point pali panhi lai mai hanoma polling booth ringot po singkwa jasari sompani lai mai haom bok kane Outlook magazine in report an pek dan chuan free and fair election aum thaina tur le
party rang te in beina boruak so sang tak ani wangin election commission chuan ven him na thok tu tur paramilitary force company zanga aya tamma adaluta heng central armed police force te hi CRPF te BSF te CISF te ITBP te SSB le adang ten nia Mizoram State atangin Central Reserve Police Force engemazat tan station siamani bokani hantia Mizoram atang hian Bihar electiona duty tur hian India Reserve Police Force Battalion atangin ankalani ti report kandong bok ane